जोङो हायुङाव थाङै दंनानै बागै सिनानै नांगौ एबा सायमानानै नांगौ जों सिनानै नांगौ केरांआव तामो तामो मानथाय दं जों सायमानानै नांगौ बबेहाय बेराम मानजागफ्रुब बबेहाय बिथि गाहाम जानाय जों अबहायखिनो गोबां मजराव जों सियानि बागै केरांनो दै सायमानियानि बागै जों दाल बिदाल जोंजाल एबा दाल बिदाल अबहाय प्रब्लेम रग गोसावो एबा जों यग मानिया फियाबा दिनै यग मानि भारत हादर फिल चिनि सालजराबो जों चिनि त्रिपुरा सारक ngै मानो जों हासुगो दंनाय रक दाल बिदाल जोंजा रग गोसावै जों सायमायानि बागै जों केरांनो दै गाहामके सायमायानि बागै जों जाल गोसालायो एबा जों यग मानिया फियाबा जों अबहायखिनो सिगांनि जरानि सिमिनो जों अबहायखिनो साइदगै दङ जों बबहाय बेराम मानजागमानि जरा बबहाय बिथि जानाय एबा आबहाय बेराम चित्रा मानजागमानि जराव बबहाय खालायमुं दं नगद दं बै प्राइमारि स्टेजाव आबहाय दाल बिदाल पान्डाराव साखाम पान्डानो दै जों गकसालाय पान्डा खालायो फियाबा ngै मानो अबहायके रायदानो सिदि रायदानो दै जों ताम मानथाय दं गोबां मा सामुं चित्रा खालायजागमानि जरा नों जुर जबरदस्ति अबहायके गोबां मा सामुंगो गोबां मा प्रेसाराइज खालायजागै ननो सिग्रिसाव खालायजागमानि जरा बबहायके नों तामो याप्रिसानाय आबहाय दाल बिदाल कग्रंनो दैबो जों केरांनो सिदि चिनि गकसालाय पान्डाव जों फुनुगै दं नियाखे अबहायके जों नरकटाइबो नुगै मानखाना जे त्रिपुरा साङै एबा हायुंगो हास्टेबो थाङै दंनानै हिंगांके जों बरफ ngै तामो मानथाय दं तामो खालायदाय दं जों थाङै दंनानै बागै सामुं नांगौ थाङै दंनानै बागै नकथाय नांगौ एबा थाङै दंनानै बागै जों हायुंगो यग मुं नांगौ अबनि बागैनो जों चिनि खरां सिगांनिसिम चाइदागै दङ दाल बिदाल गकसालाय पान्डानि बिसिंथै जों नरकनो फुनुंनानै एबा नरकनो सायमान्दानि दिनैनि चिनि खरांनि गकसालाय पान्डाव फायमानजाग फायके आं सिनिरनानै थांनाय ताखौ गकरा केरन गोरों मिन्टु देबरमा हास्टेबो ताबो चिनिजाग बालायखे बुमुं सुखानाय मानो चिनि त्रिपुरा सारं बागै चाइदागै दङ ताबो हाइकोर्ट केरं गोरों बा केरं थोंग्रोंनि सामुंखाय दङ जों दाबो स्टुडिअ फाजिं थांलायजेनाय जेनि गकसालाय पान्डानो आर'नो नरक आर'नि गकसालाय पान्डा रक दाल बिदाल नरकनि सोमुं दंमा रक जि सोक मानसाक जों चाइदगनाय नरकनि सोमुं रंनो स्राय खायनानै जों अबहायखिनो सिगांनि जरा रगबो एबा लाइथांजाक जरा रगबो नरकनो फुनुका एबा फुनुंनानै चाइदगै दङ केरं सिमिया साक हाम पान्डा थों एबा ngै मानो आबो थों गोरों बदलबाय गोरों जागोंथों एबा ओंगो आबो एनआरसि नंथों डिपार्टमेन्ट नंथों एबा भारत हादर थाङै दंनानै बागै तामो मानथाय दं आबहाय नांगौमानि टपिक रग नरकनो जों बोसांनि जराबो फुनुगै दंनाय बोसां जराबो सालाय दंनाय हाके जों चेंलायनानै बोखाक थांलायसिनाय हायनावहाय चिनि खरां नायदंनाय जुथ' दाहुकथै बुहुक संनो नरकनो लामदाक सगो जों चिनि खराङाव बहायखिनो दिनै सालजाया एबा ताबो वाइसाया सिगांनि सिमिनो जों चाइदगै दङ जोङो हायुंगो बरक ngै थाङै दंनानै हिंगांके जों केरांगो तामो मानथाय दं तामो सिदाय दं एबा बरक ngै चिनि संबिधानो तामो चिनि राइट्स एबा मानथाय दं एबा जों गोबां मा बेमार हामया मानजागमानि जरा बबहायके काटिबैमान बबहायके थाङैमान आबहाय दाल बिदाल गकसालायमुं एबा टपिक रनो दै जों अबहायके दाल बिदाल गकसालाय पान्डाबो नरकनो नारवाय रक दुबै फाय नरकनो खोनारो एबा जों सोंलायो सालायो अबहायकेनो थासिंगो आं पयलावनो आं चिनिरै थांका दिनै चिनि गकसालाय पान्डाबो फायमानजाग फायका हासेनि खरकसा केरं गोरों केरं थों गोरों ताखौग्रा मिन्टु देबरमा पयलावनो ननो हायनो चिनि खराङाव लामदाक सगो आं तेबु गाहामके चिनि मुंरनानै थांगांगांके बदाबुक हाइकुट नों दाबुक हाइकुट केरं बाताय दं एबा केरंनि सामुं खालाय दं आबुनि लगे आं सायमानखा जे दाबुक नेशनेल लेभेलनि हिउमेन राइट्स र नेटवर्क HRLN aboni state coordinator ke obo haike balai ken nangko mani samongo nang tabu
gedal jakhni hani mano ngai chung tini chini khorang nai tongnai tahok tei buhuk songno haino hai sanani ko klayo kerongo talbidal bedek tongo eba bupra tongo lebak bedek bupra no tini sabainani hingangkai sapung eba hopung kok salaipano sabaya abon bagai chung kaisa topic no simi chung tini na halayana abo hingangkai PILL PIL tamo PIL bahike samung klai buhurun simi chung jakha bahike chung oboni bising tei chung kabangma benefit na hariman eba jengjalni katiman abrok chung tini saiman layana hangkai takokno puilawno sengnani musungmani hingangkai lukurok to saimanani nangnai o PIL mani tamo hangkai obono chung tabuk lukurokno sawi khnaradi PIL tamo bufro chengjakha bahike chengjakha aboni bisingtin chung tini ni panda chenglayanta hangkai haino hai hambai no yafari chung ang tini yo PIL ni kongo kisa saikhnarne PIL hangkai bini full mum hangkai public interest litigation tabuk public ni jonosarte ni bagai je mamla khaijago romdi high court of ano ba supreme court of ano omhai mamla rong hangkai chung PIL hingjago PIL public interest litigation je jaga romdi kabangma bororok o PIL ba o case ni bisingtei kabangma bororok benefit mani mano romdi kabangma borok kaisa ain no tei ba kaisa man thaino tei maindia ngai tongkha nang ajaga joto to phai court of phai case claim maindia ama hai jora rago hungke specifically o PIL no tei o public ni bagai je kuno public spirited borok individual fan mano ba NGO rok fan NGO ni kuno songsar rok fan mano borok ni representative phai kintu ba bo public spirited ba do fano hamjangai ba ti জনসাধারণ ni bagai khainai amo he borok ngangai hingke borok o PIL no file khlaimang hingkai PIL chengmani kokna sanai abo hingke 1971 no sorry 1979 no 1971 no puila bihar India ni jata PIL ni kok sana thake 1971 no puila bihar 79 puila bihar khlaijago o PIL ngkha puila je khlaijangmani abo hingke abo khoroksa kapila hingorani henai khoroksa petitioner tongo abo biharo kabangma prisoners rok ba jail khatogoi tongai rok borongni kabangma manthai soktai romdi jailo thangkaino nintei kuno nini manthai soktai rok mali amo haya kabangma manthai soktai ni jail bisingo tongoi bo nini mani mano manthai bo tong kintu ba kabangma case rok pending ba kologoi pholok trangjangmani bisaya bisingniya kabang me bisirombai je case no dakti no paina tongmani aba doi paya amo herok ngai kabang ma jelo tongai rok cost manai tongkha ba bong case rok payang tokha inke 1979 no puila PIL khai kabang ma romdi pray 40000 40000 prisoners ro jail khatak tongai ro borok o PIL ni tarapti relief mankha amo hongka puila PIL chengmani tabuk o kok salai ki kaisa sengmunga saimani hingangkai tabuk je jengjalo ksai tongnai rok ba tabuk je jail khali tongnai rok borokni bukhak to abo sombobia je bo kaisa ainoti doga buinani aino gabo alaida borok se borokni bagai case file ma khai bhai sible ge abo tabuk je case file khainai bo tabuk a je topic ba a je problem bo related ngi phano da je bo khorcha khlaidaman aba bu kushe srai khe bo mano directly bo victim ngi phano mano victim ni taraf hite je kono borok abo petitioner hisabe bo file khlaimano PIL ngai te kaisang sanamo suma khai o PIL je phaimani bharat ni সংবিধান article 39A o sijak tongo je kono borok bharat ni nagorik hingkai bo free legal aid mannai o aino rombui bo bini tarafete case fight khaijanga bagai koto bo maganano free legal aid mani mano ngai omo hairanga principles ong khobino puila PIL change mani omo haita
tabuk obon iya gulo haina hai sungnani musung mani gangke tabuk o PIL ni bising tei lukurok bobo haike hamgrai manai man bobo haike benefit dok manai man jeng to chini borok gamini chini tongo sung lukurok kobangma kerong no tui saiman ya PIL tamo bhaike khlai jangnai bhaike profit jeng nawi man eba jengjalni jengjal kaisa tongkhang gangka chini public rungni abono jengjal chogmui man khe saikana tabuk ang thaising saithangma hai je PIL hingkai kabang borokni benefit mani man ho PIL te romdi je kuno সংস্থা phanongkha ba সংস্থা ingya phano individual phanongkha ang nugui tongkha je a borok nugui tongkha je kabangma borok romdi lama ni tei deprive ba kabangma schemes namjago government bai o scheme rok kaham kai implement ingya ba kabangma ain sanamjak tongo bharat hakotoro o ain rok jepro kaham kai implement ingya hangke je kuno borok o public spirited ang jeto saithang mani bo bini personal benefit ajaga tongai manglak personal benefit kuno tongai manglak kintu bo petitioner ngai manai abo only public interest ba public শুধু পাবলিক নি জনস্বার্থ benefit o simina benefit o obo khalai jangai nge tabuk tebo sungmung asai mani nge ba sungnani musung mani nge tabuk PIL kibo personal ni again sho khlai jaman na bo kono government eba association department aburung again sho simda khlai jak kibo ni personal again sho ka PIL lok khada khlai jak eba khlai jaman abu kisi sai khai na PIL hangkai actually private person ni again sho khlai manja PIL hangkai purely from the state government ba central government india khaba municipality rong against no PIL no khlai manai abo private person ni khetre obo apply ingya tebo sere sike lukurok saiman namu sungana tabu khana ka ke bobo hai related case rok PIL lok khobjak ba tabu PIL khlainya thanga ke bokur dogo tabu abo submit khlai abo kisa bus sere khajita PIL hangkai specifically tak je PIL khlaijak tongmani hingkai ba PIL jeta ango abo hangkai Indian constitution ni under article 226 226 jarai abo high court o khlai mano ini akhaba article 32 abo hangkai supreme court o khlai mano PIL high court bo khlai mano supreme court bo khlai mano supreme court bo khlai mano PIL hangkai tabuk bobo hai case rok ba bobo hai tabu kamiam sayo bobo hai rok jengjal rok abono tui jengjal no tui PIL khlaiman se lugro no srai khajita romdi Tripura o kabangma malaria rok manjagi kong borok rok thaithangka romdi bithi brai manyani ngai ba je government borok ni help nangpro ri manja khoroso borok banchi tongani adhikar to abo bo asai phaki na bo mano plus tini sungwan sukai abo bharat ni সংবিধান bo article 21 o khoroso borok banchi tongani adhikar already seijak tongo ba rijak tongo ingkai je kuno borok rok romdi jorao bo malaria manai bo binar biti sogoilia ingkai to bini je banchi tongani adhikar abo kamaina thangka hanmano bo je banchi tongani abo bo hoito ba bithino mankai bini o life banchi man khamu kintu ba om hai kabongma bithi brai manja ba government ni kabongma schemes hogoya boroni jibon life rok bele deprive ngai tongo sung Tripura hasteo kongma jagan chungnugo lama rok hamya lama rok bele ke kabai ingkai khoroksa nagorik ngai bini lama lam kaham himnani bo bini right no man romdi bo mai masai tongnani abo bini right no oma hai right rongo romino kabangma government rok bo kabangma wansugai kabangma schemes dal bidal schemes sanamjak ba kabangma ain sanamjak o ain rongo rugai o PIL no khlaiman kok sate angkisa bo sanai tekeza folgoi risanai romdi current rogo bo obo khlaiman romdi current sogo yang toka kamio kami belai bisingo ingkai bo current ba power oma he light ni kun facilities karai
ajaga government o light ni facilities turi nani government o baidyo okay obo je nagorik hisabe borok bo mannani borni odikar tongo tai obono kari kaisa to malaria khanaka lama khanaka erpore pherang ba karen ni kok khanaka obono kari bobai case rogo ba bobai party mung rogo PIL khlaiman tai to tongkho obono kari nini yo kok mo sana thak ang agini je case ng thangman abono sai thangse on okay tabu kasaro abo saya sini sigang tekisa sarai khanya mo somaka hoito tabuk sini khorang nai tong nai tahok ti buku kaisa sengmung bokhawo khebung tong mano abo hangang ke tabuk laman no kare bithima sai ano kare pherang ni chati man ano kare abo no kari bo sini Tripura sarok gobang ma saito deprive tongo bonchito tongo thangai tongnani bagai je Bharatni সংবিধান pha manthai swijak tongmani aborok manya tongo kami rogo tabo tau kaisa ke point abot ke sanani hoito nanglak ge aborong khetreo hangge jeng tabo sini Tripura sarok ba jeng deprive nai rok public interest to ang tabo PIL khlaiman nai da puila ka ang sanai je PIL to bo Tripura sani bongnai ponsani bongnai jesen panongnai kintu ba Tripura jo seng nai khai sini Tripura sa jangai lukorong ino bisi deprive nukugo ang o PIL sana thang tering ke obo sung je PIL khaini abo sung health right dong obo ti khlaiman sak sori ka ham tong nani kai scheme ro to health scheme janani sisu suraksha karyakram nei je health department ro sebu khlai tong rok to saiman na o scheme tui je kuno buri rok sak deria ungfruni simi bini sak kengmani jora bini bithi burai kharcho ba bini romdi test khlainyani omahai kharcho rok nango oborok purely omo free mannai kintu ba nung wan suginai di ba ang research khaimani pore je mankha ang nijiso ang jibi ro thui research khlaikya kamiam joini ko hospital lo thangka ang fact finding khaimani pore nukha je gobangma burinyo বা বেশিরভাগ বরিনো কম মানে 7 থেকে 10,000 রাং খরচ মাখায়ো বানানি হিকে পিয়া যে জায়গা জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম নাই স্কিম অলরেডি দङ সানামজাক ও স্কিম তি বো ফ্রি মানানি দরকার ও ফ্রি মানজাওই বরক নিজিনি রমদি আগুলি গানা রো তো সং বলাই খै কপাল কাহামনো হেনি মানো হেলথ ফ্যাসিলিটিস অ বলাই ইজি খে মানো কিন্তু বা যারা পাড়া বিসিংনি ফাইনাই বলে হাকসাল কামিয়াম চরঙে ফাইনাই বরং নিয়াগো খরচা চরাই আসাইরিনানি হিংকে রাং পয়সানি বিয়াল রক সং নুগো গো স্কিম ন তৈ বরক ফ্রি সে মানানি দরকার হিংকাই তিনি বরক রাং খরচ মা খাইকে বরং লাইফ ডিপ্রাইভ হিংকা বরং রাইট ডিপ্রাইভ হিংকা যে মান থাই বরক মানা তংনা বো ডিপ্রাইভ হিংকা হিংকাই maximum je ang fact finding khaimani pore nukha je Tripura wo borirok sak deria angmani pore logologino banani jora ba bini sak kengnani jora borok rang 7,000 7,000 থেকে 10,000 borok খরচ ma khlayo kom mano romdi 5,000 খরচ ma khlayo bithi baraini test rongotei gao scheme ni mutabek tabuk apply ingya hangkai obonobo PIL khlaiman tebo dal bidal tongo romdi right to food nei tongo romdi khorsa borok bansi tonga khe mai jana nangai om hakino rombai government of India tebo dal bidal scheme saram a scheme hangke kaisa hangke buri rok sakkeng mani pore borong no proti maso omahai aki ke 5,000 ta hoito babari khana 7,000 odan borong proti maso 6 mas moto borong government rang rinani omahai kaisa scheme sanam ka kintu ba kamiom chore osung nuko je o scheme ni mutabek koma je cherai tui tongnai ba sakkeng drop
Omahay Bumaro, Omahay Manjaro. Mas Haimania Boro. Saimanja. Omahay Robo from the PIL Kaye or public Kahamkai Mana Nibagai ba or scheme Rongo Kahamkai implement Kalayan Bagay, PIL Klaimano. 다 오버니 야구로 되게 승문 파싱승 탕가야네. 자욱티니 Tripura hastewo hangke. Bobo saito eba bobo party monglugo PIL khlaijakha ba nang norok tabu khlaika norong yakbai. Khlaijakha ba norok tabu khlaika bo kisa srai srai khid. 2014 जेफ्रो मलेरिया बेलाय आउटब्रेक ngai ko chin dofan boro chin specially chin dofan boro ko ma thai thangbai kya abo jotono saimano inke ofro 2014 je malaria rokno katirna bagai ba bithibrai sogrina bagai kaisa PIL khlaijaka a PIL khlaimani pore case to solika high court PIL hanga puila kaisa letter simani bisingtei PIL high court kaisa letter sei bong abo kisang sanani koitaka romdi puila case file khayawoi nang romdi high court ba supreme court nang judge no chiti sei pano ni PIL chengai mano tamo di praibung kha ni bomo hai mantai soktai mayang ngai to kha obrong tei ba chiti sei PIL no chengai mano mane kokthaya bai sana thangka gangkai ang PIL khlaina pano kuno kerong thung krung romna nangya direct josh no bo koktun si chengai mano koktun kaisa baino ob koktun no jodi judge naimani pore bomo PIL hisabe treat khanya nang hungkai abono PIL snam nangai tau 2014 ni je malaria ni abo abon sung ki srai srai khlena o malaria mane kabang mo bor khithangka romdi government to bithi ri roka hoito ba kaham kai bithi sogoya gunda rok manja hoito ba abo to tabo kongni kok srai srai kina sanani kok kalayo ajaga o state government ni ba hapang ni sakthar mung kri ni bagino tini thina jora phaya chini jora kasogya chini chini chugya borok kri borok thina ni nangkha ajaga to automatically state government ni bini daiboddo boaboni uttoranani inke case file khlaijak mani pore bini tamo processing kha bobai tabo kuto hearing khabo ki sari sari khairedi kuto hearing mani pore committee rokom gothon khaijak ei jagao spot visit khaye from the last to khai high court order dikha je borongo timely bithi brai rinani tei nukhung thangai verification khaye visit khaye gondarok bagnani tei jotogula je scheme tongmani omoni related apno kam ka implement khayani bagai high court direction dikha angkai abun yaglo angte kaisa sanamo songo PIL jeta ang thasingo saithang ka already janani sisu suraksha karyagram among kaisa scheme central government scheme sanambai o scheme ni mutabe rangri horo state government through NRHM National Rural Health Mission te o samongno ba hospital te o je manthai soktaino rinani bagai implementing agency sanamjak ngai as a scheme ni mutabe romdi Tripura o already rangri roka kintu ba o rangno kaisa limitation ri dikha o jani sarkar katal memorandum sanambai je rang abo to unlimited free rijak already scheme bo kintu borkam khake oro o scheme bo borok rang kaisa amount fix ke rikata je amount bai ni hoito ba o delivery ngai manja pura puri ba nang help money maya go omahai barrier rok ba omahai limitation of fees khai rijaka hangkai no kaham kai o je kami am soini belai sugya nukhung ngai no di prive ngai thango ngai abo ang high court case file kya PIL 13 of 2016 ajaga petitioner hisabe basaka chini Tripura hastiner khoksa Anthony Debbarma ne obo human rights activist no kai o case khnamani pore
last je state government high court thangai borok affidavit diwi saka je puila khe borok ni defend khlai tongmani je o scheme to ma kaham no khlai jak tango ba sangriwi tongo rizagai tongo ma hai rakhnai কিন্তু বা লাস্ট অফ এ লেকুন আনুক জংমানি পরে বরক তরফ হইতেনা বরক এফিডেভিট দিবি সাকা जों as per the scheme जों अब इमप्लिमेन्ट खालायसनाय हिने कै लोकरंगा आं अब कायसे साना मुसुङ जे सागदेरि आंनाय बो सागदेरि आं फ्रुनि सिमी बिनि साक केंमानि जरा ओ स्कीम नि मुताबिक बरो हेल्प नाहे मानो जदि साइमान या तंखाय तिनि साइमान थं जे बरक अ स्कीम नि गो बरक अ फेसिलिटीज नाहार मानो कै जदि रां रम दि पकेट नि खर्च खाइखेबका आप्रगाय बरक अबनो रिइम्बार्स खालायरि मानो बा हस्पिटालाव थांगै बं बिल रौ जमा रेवै अ रां किफिल मानफेर औ अंकै साथे साथे तेखसा साइथांसोआनो पिआइएल 2017 अ आं तै गायनि खालायख्या आबो हंके लामा कन्स्ट्रक्शन तै लामा कन्स्ट्रक्शन कायसा जागा खाय दंगो कालिदन पारा तु बरगासिया पारा नै कायसा एलाका दंगो सिदाय ओ हेजामारा ब्लक नै दंगो अब लामा स्नामनानै बागै अलरेडी सैंक्शन खायरिका किन्तु ओ लामा इनकम्प्लीट नखा रमदि बरक रेरि खायतो इट बुदुल खायतो बाहायके हिममा नायबा बा गारि रबो चालक मायाता चाकार नस्त थांगो बा गोबांमा एक्सिडेंट उङै मानो ओंखाय स्कीम जेफ्रु रां सैंक्शन खायो लामा सामनानै बागै आप्रुतो रां रेवै दिउ बा अर्डर रेवै दिउ जे नों सामनो खालायसि दिनै किन्तु बा रां बिसि पाइ थांगो बिनि फिक्स टेन्योर अफ बছর पाइ थांगो आ लामा सानाम जायगा सुतरां आ लामा बेलायखै रिस्क किङै थांगो बय बाइक चालक थांगाय कासलै बखरकपान फाते मानो ओंखाय अमहाय दुइटा कायसाखाय आंनो थाजों साइ थांका कालिदन पारा तो बरगासिया ते कायसा हंके अंकनि सोता कुटना भारत चौधरी तो सोता कुटना नै कायसा लामा दं आजागा खाय रतन देबरमा हनै पिटिशनार कालिदन पारा तो बरगासिया हंकाय मणिमाला हनै पिटिशनार हंका इनका ओ केस दुइटा पिआइएल हियारिंग माने परे अबवा हाय लास्ट जे बरक लामाना कमप्लीट खायरे नाय हनै बा हाई कोर्ट ऑर्डर रिखा जे कमप्लीट मा खालायनाय अमनो जेसके पनो उसक तारिख नि बिसिंग नै कैसा डेट फिक्स खालाय अलरेडी हाई कोर्ट रिखा आमनो परे ताबो आ लामारबो कमप्लीट नखा तो माहायके पब्लिक बेनिफिट नखता अबनि यागुलो तैजामतामो खालायजाक खाताबुक अबनि यागुलो ताबुक ताकलायनि लेटेस्ट कारेन्ट आं सासेवानो चिनि त्रिपुरा स्टेट नि बेलायखे वानामा सिंसा ताक खानाकायतो वानामा सिंसा नंनाय त्रिपुरा स्टेट नि जेराय 7 जना बरकमो ट्राफिकिंग खालायै ककब्रक वाइटामि हिन ट्राफिकिंग तो बुझलिया तबे बर अचराय रंग सामुं फुनोगै त्रिपुरा राज्यनि दिल्ली उतलाङै थांखा फेम लगैता थांखा अंकै अचराय रंग तलांमनि परे दिल्ली बरंग आमाहाय सालताम सालब्रै तनिखा खरसा बरंनि नग आ बरंनि बुंकै रामबिलास पासवान नै खरसा दिल्लीनि बासिन्दा बो अचराय रंग तलाङै हिमाचल प्रदेश दुइटा जागाव अचराय रंग फालै रिखा अबो हंकै ट्राफिकिंग जागोता कुनो एकटा अमाउंट नाहारै एक्जेक्ट अमाउंट साइमान लिया तबे अचराय रंग तलाङै बो फालै रिखा अंखाना जे ताबुक तिरप्रानि तलां थानाय बो खगै फेम लगै दिल्लीबो फालै रिखा रमदि बिनि निजिनि कानेक्शन गनां बरक आमा हायबां खाना ओंखाय बरक जतनो आबो लिंक तंता ओंखाय अचराय रंग हिमाचल प्रदेश फालै रिखा आबुनि यागुलो रमदि बरक आरो सामुं खायमां प्राय बिसारक सामुं खायका आबुनि यागुलो खबर मानखा नेशनल कन्वेंट
convention for eradication of bonded labor ni kaisa convention tongo o jaga ni convener nirmal gorana ne bo khobor manai o cherai rong thangai rescue khaika o cherai rong logi asam ni tei cherai rong tongo koyekjon asam ni cherai rong tongo boronga thangai ADM SDM police procession joto thangai committee khawi ba team snam hoi o je bonded labor thai ton jangai cherai rong boronga rescue khaika o cherai rong je ajaga phalai rijangai rok borok kintu kahangkai mai ma chaya ri ma chumya nogo thana borok saka abo nogor hojagya borok bonded labor ba khai toni jangai amo hai labor hisabe borok toni jaka o duita jaga o kaisa hangkai hotel sirok te kaisa kai lucky farm house de hangkai khorok ba cherai rong rescue khaikya te hotel sirok ni hangkai Tripura ni ngai kanai tabuk sekali orang senang ni musuh ni ke bang saya mana musuh man je borong ni bumung hoito sawiman yang mana kerong ni dagi mongo borok ki jotono minor mangda ba borok ti para samang da ki serai khai gang ge o satjona rescue khaijang mani bisingo sai resene maximum no chakmaro dei khoroksa Tripura ngai satjona ni bisingo khorok tamka minor খরকসা 17 বছর তে খরকসা 14 বছর তে খরকসা 13 বছর de bosobo okay o je bonded labor already agino sanamjak tongo bonded labor system abolition act 1976 nei and already khajak karon bonded labor ke tonike borongo begar ba bikha thuma haingo o bikhano mukto khaya bagai ba omahai begarang sung aste sandorani bagai ba mai mase akai bui kosto mani tongmani kebanaro das khatogoi omahai rok tei tabo das khatogmani abo ain mutabik abo illegal tebo ko kotoranga jagao je minor serai rok no je tabo omor ka sagya serai rok no borok no to nungni ni seleng ba borok no samung tangnai lebar to sanamui mania no mania da jagao to nungge samamni haike to khorok tam minor ong tongka to abo to kerongo tibu se saya kuk yasi shuri abo no phunuk runai je abo chaya kerong e lagi mong abo hai kri ge pai thak abo pati mong boro thang soi ka PL khlaijak mani ya gulo bobo hai kisa sai khna lagan PIL thanai maso 29 to PIL hearing ka high court ngai hearing ngai admission ka high court abo notice serve kai jaka the respondents tongnai 10 ta respondents tongo or 10 ta respondents against notice serve kai jaka tabuk ang ojaga kisa chana nai mani kya সাবনো নোটিস খাইজাকা হয়তো কেরঙ্গ সাউই মানাই জাদং কিসে হয়তো লোকরা খানা নাম মুসলমান সাবনো নোটিস খাইজাকা সাবনো রেখা আবো ফাইনে আং আবুন সাইছে কাং টিকে সাইচাংছে সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ বন্ডেড লেবার আবস অলরেডি খাজাক দङ ও স্কিম नि मुताबिक जे कुनु बन्डेड लेबर रेस्क्यू ओंखाय बा फियगै तुजाखाय आ फियगप्रो जे टीम थांनाय आबुनि लगे खरकसा एसडीएम बो तंनाय आ एसडीएम सर्टिफिकेट दिनाय बरं सर्टिफिकेट मानमानि पर जे बर एसडीएम नाय जे बर कबि दारो बन्डेड लेबर हिसाबै मा तंगैका ओंखाय बआबो जदि सैटिस्फाइंग खाय आबुनो बो सर्टिफिकेट दिनाय सर्टिफिकेट मानखाय अ स्कीम नि मुताबिक ताबो जे बन्डेड लेबर हिंजाङै रक बा बन्डेड लेबर खलाय तनजाङै रक गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटिज रेस्क्यू मानि परे बरङ नर्मल बन्डेड लेबर बरङ जदि तनि राखा आबुंके 1 लाख बरगो 1 लाख खाय रेजागो किन्तु जारा बेराय बेगार बा बिखा थुमनानि अमहाय रगो जदि बरङ एंगेज खलाय जाखाय स्कीम नि मुताबिक अबंगे 2 लाख आमनि सेपनो जेबो एकदम फोर्सली तने जन खाबं न चेराय रक बा रमदि अमहाय साक फालमानि बरि रङ हामिया जागा रग अमहाय सामुं रग एंगेज खलाय जाखा आबो हंकै 3 लाख खाय स्कीम नि उदाय बरक 3 लाख खाय बरक पैकेज मानि मानो हंकै ओ जे चेराय रङ आं थासिं साइथां मानि रेस्क्यू उंमानि परे बरक न फियगै तुंमानि परे
Tripura wo convener chiti sika borok to charairok to North Tripura by Dholai district o duita district ni cover khayo ngai DM no pula chiti sika apro bo kono scheme mo borongo o charairong rizaglia help khlaijaglia teisa chiti sika apro bo o charairok je rescue ung phairong kono scheme ni motabe ko facilities manlia tebo facilities tongo borongo romdi education rinani lekha pora khlainani borongo jaga bangani ha bangani mane borok teisa o mahai bonded level ta khlai chung nei borongo o scheme kaisa package diu ngo package ni benefit bor kuno phano mandia ba government bo kuno phano rilia si tong to ding borok no deprive khai tong ba bo aron nei rilia ton kata borongo deprive khaimani pore romdi borok te deprive ngi tong kha borok teisa talang jagi phan thangmano buibai samung phunogei samung ni ro phunogei romdi company wo pipe sanamnani ba te bibino dal bidal company kare jwa am hairo samung rena ne borok to teisa hemlok jagi talangai thangjang mano om hairo katir na bagino scheme sanam jakha tak sate sate angte kaisa saithang chena kaisa kerong khajak tong bharat interstate migrant workmen regulation of employment and conditions of service act 1979 ne o je aintei Tripurani je kono samung khainai no jodi fataro contractor krejeba je idba ta o jaga je samung khainai ro to mahai o mahai jodi Tripura rajoni ba je kono state ni jodi tlangai thangkai a state register khlai mathango ba o borong e bumung register khlai borong matlango je jaga tlango a jaga bo register ma khlai abo hongka ekta record tongru gota kintu ba o je sarai rescue mani borong de phone record kari am hai engkai aboni bagino je tak PIL already case soli tong mani ajaga ang kaisa prayer bo khaike je borong scheme ni mutabek borong help rimani ba borong ni je man thaino rimani sate sate district vigilance committee abo hongkai bonded labor act to section 13 no o option tongo je district vigilance committee sanna bagai district vigilance committee hinga borok nainai sabo sabo bonded labor ngai rescue ka ba sabo bonded labor ngai matong omhai o committee vigilance ba o committee omhai no naitok gai borong rehabilitate khainai ba borong scheme mutai borong facilities renai ngai o case to tabuk choli dong chini high court next hearing pinai tabuk oboni logi logi te kisa sengmong ajai mani ngai hasni to borok siming yana bo haike chrai rong na trafficking khai tlangjak mani eba ngai mano thajing nung kisa khurja ka hoito buri bu sarok bo ngai mano tabuk sak musung ya teino sak soya teino bo haike phalai ro hol jagai sak phalani jaga ro tlangjak mani kabang ma buri chrai kamanjak hasteo tabuk tongwa bo hai party munglo nge tabuk a party mungrogo nge tabuk poison to ba tausak jorate ki kuno case file khlai jagya na jing chini Tripura sarok chini guardian rok chini buma bu phasong chini society tabuk kerong ti saimanya ni bagai da tabuk bo haike a party mungrogo sekangai phaya case khlaiya PIL submit khaya bai hen ang puilo no already sai thang ka je victim bono case file khaya nangan ne am hai kuno kore o PIL to je kono borok interested bono chubanani ba bini bagai ba sanani o hai borok PIL file khlai man tabuk rom di jodino o hai khoborok manai tongkha ba o hai incident already ngai thangka goti thangka abo hangkai borok janak thun jeng PIL khaine nangkai borong rehabilitation rinani bagai jeng government no jeng sakang sanai representation file khainai ba jeng government ni chuba so manani bagai jeng borong request khlainai request khlaiman ya hangkai jeng last jeng PIL fan khlai borong je kono ekta help reujaman jeng abo chaitongmai tautoni ni kogobu sikha je jeng PIL file khlaimani ba kuto submit khaimani aboni outcome hoito government dagi uri rubo nang a jaijo
complete khaidi a lama complete khaidi ba borok mase yang tongkhe borok no chamung rati asuk simise kintu a jaga bo je kerongo tongmani hai je state government phanungthung kuno department phanungthung borok je chaya khlai tongmani borok je sitete borok no deprive khlai tongmani rana nangphana riyangi tongmani abuni again shoke code rok ba kerong ni je dagi mani haike kuno phano tabu borok no saja rok ba ba haike hamjine abo kokborok ba yang sana ringyangi tongkha abo hai rok kuno punishment rok tong joto scheme to joto aina to joto punishment ni provision kari from the scheme jodi sram nang kai scheme to abo welfare scheme ba social welfare scheme jata sang hino ama hai scheme rok baksa jaga sanamjak tongphano punishment ni provision kari phano mano kintu ba je jaga punishment ni provision tong ara ko obosshoi borok punishment mannai takrom di khoroksa DM ba khoroksa SDM bo daitto tong o scheme ni implement khlaiyani phiaba khlaiya ngai ama he law provision jodi tongkhai je bono punishment re janga hingai bo obosshoi punishment mannai phiaba tabu SDM thung DM thung borok sititei no abo tamjinai niniani ba jeng kachak kupur Tripura sa wanjai apo hai ko gya tabu sititei no jodi khoroksa officer district administrative tongnai rok borok sititei no tabu borok no nasigui deprive khlai tongkha ngai manthai no riyang tongkha ngai tabu borok no punishment dinani abo hai kuno law dagimung grini bagai ja tabu chini borok ba tabu sia borok no kabang kok deprive khlainani sujug manai tong ba seb manai tong bahai khena bro abo to court se decide khainai borok no punishment rina dariya abo to kut phanangthang judge phanangthang tabuk to bo to kerong ni phataro thangai khlaimanya kerongo ja tongmani abono no dagi mungruna abono no hearing ma khane phiaba aro main point hangke je kerongo tamotamo provision tong ge provision tabuk abo hai krak kuk dagi mung krini bagai da deprive ni je percentage kabang kuk mitong ani singmung kabo daga je baksa jaga romde sititi bano khlai tong karon ang thasing sai thangma hai already DM no janong jakha waisaya wainiya notice khlai jakka komse kom bo nai ne nangmani je og borok kobi da bonded labor hisabe borok rescue khlai jakka borok di kuno valid documents to tong omo hai je borong proman khainani je borok ajagani hoite rescue khlai jakka bo abo nainani dorkar tongmani kintu borok nailiya abone bhagino jeng tini high court case makhlaika PIL makhlaika tei o PIL khaima ngai to 7 jon ani bagai simiya Tripura rajyo jate om hai jodi kebo deprive tongkhai o scheme ni mutabik borok om hai facilities ba help sarkar ni taraf te mani mantung jeta already central government sanamai roka obo o jaga kam kai implement unthun nei o PIL no khlai jamani ta tau te kisa paithak phajinga te kisa alka side thangjen tabuk PIL to khlaijak mani jeng chini man thaino je pu sek jago ba jeng thangai tongnani bagai jamong mania bithibrai mania tongthai grei ba borok khoroksa ungi achai phaikanga jeng thangai tongnani man thai tongmani hai jamongni bo jamong manani nango thangai tongnani bagai jeng sak mosongoi tongnani kisini odigar tong man thai tong phiaba dalaike kha dumani ba kha nangdangnai kaisa kok ba singmung hangai jengobono kebo ignore khlaimania je 1949 no Tripura aboni sesegang freedom country tongmani ke apro jepro 1949 no Tripura ni government ba Tripura hakotorni government by India hakotorni government merger agreement ni bisingti India by kathalai mani ke aboni yagulo jeng nukha ba saiman kha purbo Pakistan Bangladesh hakotorni kabangma phatar harni borok abongi mano Tripura sangai mano wanjai
abo haike hapmani yagulo chinoroni manthai chinoroni chamung chinoroni tongthai chinoroni je borok ngai thangai tongnani shep sekjak khano hanai mano piaba abo hai party mung rogo hangke nang je samani haike nang dak sengnani muchungka sing tawsa jorotei abo a party mungo PL khlai daman ke bukhada khlaigya o to kaisa chini tongthai chini manthai chini thangai tongnani shep sekjak mani ekta party mung ma dong abo lukurongni koksil jamung ba lukurongni views da amno tei bobo haini ni phirok mung dong তো sekjak mani hingkai to sabo sek kabo manai karon PIL to purely kebo private person na khai manya ngoli sai thanga PIL to government no se jeng initiate ma khlayo je through court ni court engai court ni yang ti thangai government no initiate ma khlayo o samung no khlainya ni bagai ngai tabuk romdi borok bangmani bagai jodi o jagani bosarok samung mai yang khaito abo nanyani dorkar abo government ni no abo government ni daitto tabuk o government bahike bangkha abo ki borok legal way o da bangkha na illegally da borok oro bangi phaika abo nanyani dorkar abo government ni kaisa daitto ngai government obviously manai nai o jagani bharat ni nagorik ngai bini je manthai soktai mani ja tong toya abo government ni nanyani sekjagai kokthaya baisana thangkang kai o party mungo bo jeng public interest PL khlai mano PIL khlainya thangkai tobe particular scheme ba particular ain na rogino seng ma khlayo ngai seng tabung manai thai je oboni ain bobo ngi man seng abro rogai PIL khlainya kai khlai man tobe borok bang rinani ba borok kom rinani am haito kuno ain doktori ba romde o jagani bosarong bansiri tonnani oma he ain bibino scheme ang saithanga ain bibino scheme act tongo ba bibino ain dok sanamjak tongo o ain dok kaham ke implement khlaijani ba ke seng PIL khlaimano tabuk jeng te se paithak phajing no thanglai si ona PIL no ti jengto kamio tabuk bo rungni mariwa se kujugo thang sogi manya ko kamirogo bisibrum no 2014-15 simia malaria bemar simia malaria nse tebu kirima singsa bemar citra manjagai thilai tongo eba kerong ni raida saimania ni bagai tini ngi mana bu buni do phani borok bai ba teki se borok ni sai teki se kusuk ni borok sinai borok bai kamo jaga phem log jagai manthai sekjagai tongo chamung sekjagai tongo thangai tongnani bagai sepsap sekjagai tongo aba hai lukurok no bobo haike borok thangai tongnani manthai manani bagai bobo hai kok kasar mung tongnani ang obono sanai je lukurongo norok jodi kami am soirogo to norok botongo norok ni elakani to norok tebo kaham ka saiman nai bo jaga bahike diprai bung tong from the school of master korei omoto ang thangai sabiman ya je a kami am sonya borong sabiman nai from the lamar koreng tongka ba kabangma government scheme ni je manthai soktar manja ngai tongka oma hairo jodi tongkai janok phaitung borok songo jeng help khlainani chesta khlainai sini je mansa sini je phantong sak ba sini je sisak sini o simung bajo jeng chobana ne bagai joto Tripura hasteni lukorongo jeng chesta khlainai chobana bagai tei ang kobongai oma hairo jodi ngai tongkai nogo asugoi ba siring kai tongyaboi Khorang no tisana ne bagai gana gani ni sinai nongnai rok no sinai nongnai rok kokto maro hatman sinai nongnai rok gana geri di ang bai phano contact khlaitung ba Tripura hasteo to tebo kabumano ukilok tongo advocates rok tongo borok bai phan malai borok discuss khaiton matter borok bai ke chuba su mane man omona ni kobong tongai je norok nogo siring ka asugoi ta tongdi norong Khorang tisadi norong ni man thaina norok mandi teki se kok manduna ni musung mani gangai tabuk ngi mano kabangma scheme deprive ba bonangai tongo ba musungai tongo PL khainani PL ba hai lukuro bo tongo
যত বড় লয়ার্স ন সিনিয়া কেরম কেরম ন সিনিয়া মানে প্রাইমারি স্টেজ ব জায়গাও নাই বকি থানাও দা থাংনাই বকি এসডিএম নো দা থাংনাই ডিএম নো দা থাংনাই মানে প্রাইমারি বিন স্টেপ ববো হাইকে চেংরা নাই আউ কিচ্ছা ক্লিয়ার খাইছে পাই থাকো রমদে স্কিম র কামকে ইমপ্লিমেন্ট নং ইয়াংকে তো বড় রিপ্রেজেন্টেশন বা ডিএম নো ফানো দি স্টেট নো ফানো দি যে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আবো অথরিটি ও বড় চিঠি মাসাইনাই যে চিনি গামি আমসই অমে হম হাইসং দি প্রাইভেট ngui tongo so जोङो स्किम नि मुताबिक बा आइन मुताबिक जोङो जाते अबो जोङो जेन मान थाइनो रिनानि बागै बर आ चिठि मासाइनाय कारण नों जानो गैरिया हंगे बर जे इमप्लिमेंटिंग एजेंसी रो बाइके साइमानाय बा जाते जानो ग्रेखेबा गाहामंगो जे बरबो जाते सुजुग मानो बरनि लेकुना तंखाय बा खलाय जायगा तंखाय गभर्नमेंट एजेंसीज रो जाते अबनो खलाय मानानि बागै আবার ইয়াগুলো বড় কোনো রিপ্লাই লিয়া বা কোনো স্টেপ না নেকে হয়তো কোটো যে ইন্টারেস্টেড উকিল বে বড় কোক সালাই মানো হয়তো বা যত উকিল ইন্টারেস্টেড ইয়া পিআইএল কিন্তু বাক্সা অ্যাডভোকেটস তো যে गोबां मो बरंनि बागै अम हायके पिआइएल नि पिआइएल रो खाय हेल्प खालायनो मुसुंगा अम हाय एडवोकेट्स रो कक सालाय मानो जदि नर केबो जदि वानसु खाय जे आं बाय फानो जदि सालायनो मुसुं अम हाय डिसकास खाय का आं सब समय अब डिसकास लोगो सुबानानि बागै आं तियार दं फ्री दं ओके बेलाय हामबाय नि कक खनावै बायथाक जराबो लोगो रो खनानाय रगबो हयतो खा काजांगानो बा खा खम मा दंगानो बेलाय के हामबाय नि नांगौमानि जरा क्रिनि बिसिंगो रांजाकनि जरा मानि बागै किसा जरानि बिसिंगा पनो लुकुरक जेसेक बुसि मानसाक थाजा थाइनै पनो सोलोंनानै एबा बर'नि सोंमुंरक सोराय ओंखारनानै बोसोरनि जरारगो जों दैबो जरा नालायनाय नों खरकसा जिहेतु हिउमेन राइट्स ल नेटवर्कनि खरकसा स्टेट कोअर्डिनेटर अबरं दैबो बरकनि मानथाय तामो दं आबरं दैजों बोसों जराबो जरा लायनाय दा अब हायगेनो चिनि खरांनाय दंनाय जतो ताहक दै बहु संनो बनरनो हामबायरि गुलपाया खालगै नरक चिनि खरांनि ति बुसखांगो अ पान्दानो नाय दंमनि बागै जों मानिया हनपानो थाजा थाइनै नरकनि सोंमुंरनो एबा नरकनि बुसिया दंमारनो तै किसाले सराय खलायमान खानानै जों बोसोंनि जरारावबो जरामान खे थाजिं साइ थांमानि हाय जों टुइ फाइनाय केरंनो सिडिअ पान्नावो दालबिदाल केरंनि रायदावो जों तामो मानथाय दं तामो सिटाय दं कायसा चाया सामुं निनि सागाव खलाय जागै दं खांगांखे ngै मानो गोबां मा सामुं सितराबो आ पार्टी मुंरगो नों बरक ngै थाङै दंनानि बागै केरंगो तामो मानथाय दं आबो हाय दालबिदाल मानथाय रंनो ति जों बोसां जराबो कक सालायनाय एबा बोसां जराबो सोंलायनाय जों आबोनि बागै तिनिनि जरा अ कक सालाय बान्दावरनो मथाक लायसिनाय जतननो खुलुमबाय।